Ja govorim da nema nikako biti. Autobus piči! Ja gledam protiv ti za autobus iz primjene jebote Boga! Ja se sjebo, ja sam vam puni Bog te prči. Ubit će me jebote. Zato što ja sidim tu. Da se ja s druge strane tamo, bolje me kurac te kudara, neće valjda doći do mene. Ali ja bi ja tišla kako autobusa, no liki Bog nema ja ovo. Sad ćemo što vas gijeći prčiti. Sad ćeš sada. A ti malo pri meni govoriš autobus. Ne, autobus je išao prema... Da, od Isajda prema gradu. To meni kako ja trebam sudje desnu stranu. Od Isajda prema gradu. Ovo je druga strana. Sad treba ga da nije pukao čovjek. Pa bi. Tvoj bude li glavu. Zgubio. Ubio bi. Ubio bi. Pa bio bi zato što sam prisika put, Boga. Ja stojim s 3 puta autobus iđe prema mene. Nisi mogao izgleda gasa da je preskočiš. Pa jesam, Boga, jeba, ali to je u tome trenutku naiša auto. I kako je auto da isto Boga jeba... Ti su u škarice uletio. U škarice uletio, bravo. Bola bolje opet da je čovjek udario peo nego izgubi glavu. Pa ubio bi. Ovaj znači s autobusom je da si ti udarija prošao. Prošao nije stanika, samo prošao. Ne, ti si mora udariti ovoga i onda autobus proći. Nije. A nije autobus prošao pa ti udari ovoga. Ja sam njega prije udario nego što autobus prošao. Kako to je nije stao? Nije ništa, samo prošao. Onda bio onaj Dragan izvijek. Ne znam ko je bio drugo, ali išao je do teba 100 nastate kroz portač. Ajde. Jebe, ti su se ja ga vidi dole ko policija, ja sokane on spine. Ja sokane autobus mi stoji ovako ovdje pročitu. Da zakoči. Pa ništa nije koči Ko je nikad. Planinica? Ti je Planinić dole na mjestu. Planinić, kad se skreće prema Planiniću. A ti si bio na noj razli. Ja sam bio gore raskrsa iznad. Iznad raskrsa. Od Paradikove kuće. Znaš gdje je Paradikova kuća? Ne vole, Boga, ti bio na raskrsnici. Znaš gdje je Paradikova kuća? Hvala nas kod sporta, bola. Ne, iza tamo sporta, iza sporta. Pa iza sporta pa nanovo na raskrsnici. Svet je prema Planinicu. Gdje je Gumarova stara? Iznad Planinića, iznad Planinića. Ispod Moketove kuće nanovo raskrsnici. Iznad Moketove kuće na novi raskrs. Iznad Moketove. Iđe Moketova kuća Paradik, pa iđe raskrsa, pa iđe mala prodavca, jebojiš. Ja. Ona mala raskrsa, protiv misle što iđe prema zgrada. Olan onoga Marija, gdje Marija spominja pare, ovo čuvara Marija kuća. Iznad gore. Iznad nanovo raskrsnici. Ja. Se skreće prema Planiniću. Iznad Planinića, ona raskrsa gore kad se iđe prema Malku Volan gore. da Čukovinu kad se skreće, nema šta drugo bi, koja Ja u ide. Čukovinu se skreće nanovo raskrsnici. Znači, znaš gdje je mala prodavca? Znaš gdje je mala prodavca? Ne, to nikako nije jasno, di za koji ti Mala naći. prodaja. Koja mala? Onda u Uluci kraj veterinara veliko. Ne. Znadeš li ti je... A mala prodavnica na Bifjećara gore. Da, ispod vode ona raskrsa kad se iđe prema zgrada tamo. Nema... Ja, prema ambulanti, bola ona poredni put. Sporedni Onoga put. aparačika što pravi kamine. Gdje je ovdje? Ovdje ti je njegova kuća. Gdje je Bušanka bila? Gdje je Ljubušanka bila, bravo. I tamo ideš prema zgrada, imaju 5-4 Ja, znam. Iz one ulice ja iđem. A ti si od onda išla? Ja! Ja sam kontao da si na ovo raskrsnici. Ma jo, pa ja sam od onda išla, zato ti... Onda je ostrvo. Kako će on s tog kozga sa autobusom? Jebe, ti se Nije išla... Ozgar, nego dozdal od Isa. Od Isa To išla. išla. Jebe, ti se... Ja ga vidim kod kapije, ja se okrenuo kraj mene. Ti ne možeš dalje vidio ne pravone bivše, gdje ovdje je bila pravona. Na Bog Gdje druže, je ja vidim. Moketova praona bila? Ja, ali ja vidim dole pojeba do Panića, počekaj. Ja, Simulacija udesa, ne moraš to. Znaš kad se skreće...